Kador barliur jong kaki jisi hene kasi kelai tai sani bah halor kilat kilenti ban pelai ka konsel na ka jingkedu pisa khamtam hadian ba ka National Green Tribunal kalakhang ya ka jing khai du yong ha ka jing tai halor ka tei ka mang tengka ni ka general discussion babun ki khot na ka liang yate kilakantu ya ka executive committee ba kan plan kamlut ikilat baro khnang bagi khajna kin omlit e sharut uba met ba lingdo nong ilam ka arpa ulakantu ya ka konsel ba kan plan kam hok i khradap khrong khajna ni kitul giat halor kata uang ru ba kajing persang jongka ban penjuri kajing lum khajna ka hap ban pe ba kamli satya ban kata yauduk suk bat kiriu pai ba nakaliang ba met baling do CM berem ulapan pa jil ngo ban yi ba ya ka mang tengka nak ban taban penlong ka modul festival kala kiu shudu sau paulang nak balong arsnam menchua UMDC ka shelau ba tingwel khar ulakan tho ya kajing bam shai ka ru company ya ka MDC hostel namar baro arliang kata ka legislative kumju ka executive committee ki kan tai ban siam ya kajing khli ban pe ya kajing ya ben ya renti chong ka tai hostel lakno ru babun ki kunrum kanram ha ka te ka jaga sa no ba kur company ya ru ka duna ba hado kata ha ka ne ka si na jan baro ki MDC kan thup na du MDC ka mokhar MDC ka nongpo MDC ka morong kaneng pat MDC ka jia kle simantalang ban pa wi la ki chong ki jing a jing mot ya ka executive committee ha ka ne si jan baro ki MDC kan thup na du MDC ka mokhar MDC ka nongpo MDC ka morong kaneng pat MDC ka jia kle simantalang ban pa wi la ki chong ki jing a jing mot ya ka executive committee uno tre yo ne ka protocol bo yo ka tre kam la Cynthia akabili ban ulo ban snaban te ya dengan market kompleks kepada di dun bat ini kejuk pemerintah but abang ayo lah balik hospital hari ini ba ini kompleks kan unsur ya kuar ada kedon ha kebentar coba let's say nak kalian protokol ada kedua dijarap nak kalian council ban push yang ketiga kam nak berkata sedap dari trade kloy kita kan ham ban how la kiwe kilat ban pendak pendiang yang kini kijuna klaim dah sempat ya kajing ya kabodan lene ya kajing bankia ya kipai ba Andre ban adjust bah nama ini bagi nam don bon kilat lenti ban kalian jong ke council kadanglah ya ban let yakini pada don apa ni sampo ya ka council bagi ni rayo ba ban jalan maka dong beton kam ni bagi sampo kumno ban enon kam ya ka tingkat hari day berniat nanti kita menjadi council conveyance allowance amal lagi conveyance allowance ini bah ke 8 kilo bak 7 kilo nasi kamu isu ke bermula dari ke bah head nama orang apa ini hari ini page 16 8 kilo syuruk sawak untuk pelajar naka khasam kabangi ni ho kumba ala ka pelajar ba khabani pet ke kene ke actual ru jong ka khasam ba khala ka saw ji ba ka kapoi tang kumba ala ka pelajar ba haga jong ka khala ka saw ka khamai sila khamai pelajar ti ngan i ba kan dulu no rim ban pentil dia kena ikut conveyance akan bentar nanti impet susu dan ki jin pentil ki bangit datang ni dawa ban botin ban pek nanti actual expenditure kiba ke council kali atau snap di budget nanti kan long jin desi ni lah ban wanra dia ke budget ke ban mundan ya ke deficit registration fees kala lani ka stamp fees kala poi dulu 1,000,000 Afrika te idan jaka bahasa kampung kala he umban ke bayar register bani ka baik no jaka te ka shim ji ikpai ba on register ha usab register juga DC office nomor kata kala kila persian wat banwan sini di nomikmat tiba
Hamni for District Council, KMGC, one Panjimur, Kumno Bakimle, one Compton Soap, Avede Baka, land registration, Lani Kalan record. Nasruba Nandiru, Nidio Shibun Mahaka revenue, and the Shibun Mahaka Junior, the Juni, Avede Bakini, land records. Lala ki Paipa, Ikwa Bakin register, the Jada Yuki, Asorle, Nai Krencho. Tang sulat kali lah kau isi kisah kau sepuja, tang ada raja seperti. Jadi kali ka tak sebut dia pi berapa. Kalau beli ya ka mungkin simnum nakiban tinhak kali register. Jadi lalu dia isi lagi. Karena penwarna no, kalau di kompetisi hasil. Bagi apa? Itu dan itu no. Bagi sesuatu itu kalau lah register jika itu. Nanti pada urutan dan buat nomor dokumen. Apa tiket bagi dua ke polisi ni let's say ke kampuna dia. Nanti dia perlu lagi ada budget speech, ada introduction, baru siang mulawan ra, kadang bantung yang Lagi laban jemput ban create sakaway the post additional judge. Kadai kecik shisha. Ka district council court kejongian ni. Bun ki case nako ki district bate. Akaba ki litigants. Lani kinong ele case kinong file complaint, but kibasya file complaint lada both the parties. Pro amin party ki tribal. Kalau mau jadi case, lah refer no action support district council board ke join. But ngai kadang kajinge nak kalian jom ki paipa, lagi jom ki pasya file complaint lagi nak kalian jom ki pa case. Kawai galong ba na po district ke join na suai nuksan na po Rihoy district. Idon ki case ki ba la refer no support district council. Pakalong kaba siyam jinge na kabanta ki litigants lagi kilong elektis pangwan apya na do lapo Rihoy district hanye na taray kan tamsuk kan tamong convenient na kabanta ka jongki agba yung case ka jongki in private hangki hapo district la jong lanye na west ba na tiway district kalong na siya ba hangye hapo district court ka jongki kilabong ki case. Kalau alam pun kada zben, na trend road ita, ia kena implementasi sih nak bang ai juga atau korang dengan tuan kadang yang sensia. Nama pun kita baru ni lah reformnya. But kalau macam sisya ba, amne ni tuan arbot di judicial magistrate first class, iway additional judge, pathway judge. Dia nak ni kata, masuk kan ai kecil ro, latai sitom sibun nak bayar patakam ham kejongki, mereka cingek kalau nama kila pun case kino masuk pada dispose yaki lagi pan ai kecil bisa agar kom takun ka agar kom kebencana. Hakani kasi nakaliang CM ba pencengat NCM hapa juba palo ke jingmang hadu sau pulang nak benta ke Monolith Festival kalong nomor baki kuawan perlong hadu sau sngi ya kate kata masa tenrai kata arsngi ke baki penlong haki arsnem mencua. Susu ulah pedang rui kecing ajimut nak MDC nakaliang yatai bat thungno ikding jiri yaki klau jo konsil. Kenang ba omtang bakan wara buon ka khajana dari kawai kadai bagi nong turu kismat bantu ya kita ki jadiang habai dai pat bakajing tho UMDC ka sela CM ulo ong ba ya ka kam ka isi hi kan sasim ka jing khle man pen bet no ikte jing thot baro ha ka te ka MDC hostel para pesan ni budget kaya fair pagabani ka pemerintah pa induk tingkat kamu dah sedang mengadap ka budget para pesan defisit pada malu 45% inlet 90 kata minta pada 45% inlet 20 kamu dia berlongtan jumpa tinggal kita masuk berdekat defisit budget baik kasendra bermasendra kalau kita buat di jika jumut di panci syai ba mepa lenggo hot di balik ketel bila penbau haji ini berdekat tanya SPR Kabangiyo na ka Ministry of Governor Semaja Kenai Jashipo Tolong total among santur ang penai lang at pembiwajan
pada kebagi ada Menteri Laikul Sanpu Lang Arab Sawajar implementation dia kan ika final instrument sayo bergerak dia kan ika market complex Hanung Stoy Iba ada baru kecil berroyalty keba dilengkap lah kuno banpet namba ibarat tolong accountable kepada Syai nang tolong bergerak membantu ke council lagi untuk ban thau da kwi lat lenti on ban kiai di patba rai ban thau ki du lati khamta ma ji de forest ban nang pun fine ya kayo ka kuat jong da si council na hal tadi na isi sampai ke do bata ba patle ban nang fine ya ka collection ni revenue collection jong da si council lembat kwi la khamta ma ji de forest Tapi baru ini jadi bukan ini ka intention juga SD committee ban collecting mode jadi baka probar plantation. Kani kalau apa ada di bekat kajuni kalau gunung bersama ban initiate jadi baka project bagi sistem baka dirap sipun dan baka ada seperti council. Praja sanstajar transport tu kalau baka di project khas juga. Kita project boleh berbeda new pun kita jadi baka represent project. Iba aben la penpang ke dari bat ka kajinan kiu haji dari bat pembian allowance kalau kita ya ke page na try bangin shine haji dari bat kajin enhance ya kajin increase haji dari bat ki pembian allowance tidak terkait bat kerana bat di shine ini ada page kanyo jadi page kanyo apa yang nak angko Hatio, kena untuk conveyance allowance of member of the executive committee, chairman, deputy chairman, leader of opposition kalau macam senyap belum mil pula, parliamentar senyap kahiyar syakasan pula. Oleh kahiyar no, nama arba, baru sekretar yang lanjutan, yang sekretari juga executive committee, sekretari juga legislative, DFO, CFO, nangga judge. Andrea ya kani jong sekretari juga SD komiti George CFO pak sebagai legislative nilakari no hati-hati di jongki kata-kata ni iba haka page kanriu kadang ke jintiu naga arlak saka salak tam kadang kalau ba dimana no hati-hati nang ba sekretari juga SD komiti usia dengan kuat kunjung lagi pega haka page lagi usau kadang ke jintiu nama ba CFO usia dengan kuat Makunjuro kadiri batka page lai bukan kalau kecintiu nama arba usia poru abang musliman bukan tapi separuh kecintiu naga sila kapundru hajar saya lailakundru hajar katawa nama arba nila karino sedikit dua itu pakai mereka festival kaba awal organize usiam arjar aklas kadon ka bani buat arpula nak benda kene ban organize ban ron ya kene 2-day festival bagi semua bahkan yang ke executive committee minimum tabani propose akan mereka mulai festival ke Banuan tanam mendunai ke South East sana. Kadang kalau kami apabila itu dibobon ke officer di numprai sorga baterai bini gram yang balik di jong kisni nang baman lah ke arah bagi raja bagi sana juga penyualan ikut adin ke mulai juti hari kita baterai. Tinggal yang increase naga asli saya kasau sini sana. Pada tahun ini reflect ikan dia pembunuh saw polak sana. Pada hari itu pernah tanya tip mak member, bahwa naga sini saya sini kadon kajian kiu, barok pilihan, lor barok pilihan. Tinggal sekian han saya kini. Buatlah taruh. Lese kalau penong ada dibuat ban ya sponsorship betul itu tan komdal ke buruk ini hari ini buat kita.